te whei au ki Te Ao Mārama. He whakaaturanga reo rota kai te tūhourangi-Ngāti Wahiao e rua te kau I te tai tokerau, hei whakanui ake I te puna whakai whakarota reo rua. Ko te pūrākau mai anō o nā tatau o te motu ki te ao katoa, he oranga rua ki nā hapori ka whakawhirinaki atu ki te mahi tāpoi. Kātahi te ānini nui ki te kāwanatanga ko te tuku I te pū te āwhina ina utu o iara. Kai nā mauna whakataetae o te motu whānui, rarau mai ki Te Ao Mārama. Rā te wai ko hukarewa ake I maringi a wai I ōrua kōrero I wai ke reo. Mā hea ke ana ko pare kohe I te matenga o ani tuatua black o nai tūhoe. E iwa te kaumatahi o na tau kariro nei. He kaipi I kau te kuia nei nā ke te o te wānanga o nai tūhoe, he amorangi o te karanga o te mōteatea o nā mahi a tāne rore a hinerehia. Koe ia tētahi o nā kaihako tuatahi o te kūrākau papa Māori I eke hei kaihako hoki nā tari Māori o waipapa taumatarau. O te whare wānanga o waikato, ahu atu ki te whare wānanga I o tākau. He mātana tuhi whiti, tito waiata anō hoki ani tuatua, ko na hautahi me tanata māhine, arā ko te kai waiata Māori rongonui nei a whirimako black. Ka takoto te taona o te mate ki wai kirikiri marae rua toki tai no atu ki te paraere, te rākane hua ia ki te taha o tōna huarangatira a tai ture kina praki mōre huhoia o te rōpū Māori rua te kau māwaru I mate I te tau 2020. O ki rawa mai ki nā take I Te Ao Mārama nei. He akoranga reo rota kai te whakahaerehia ki runga I nā marae e rua te kau I te tai tokerau. Katapaena nā akoranga nei ki te ingoa he aha. Ka mutu, he mea āwhina nā koranga nei I te hunga turi me te ata whanake I te puna kai āwhina reo rua. Kai a tūmamau harawira te Roana ake. Ko te reo kia mārama, ko te reo kia rere. Koe nei te hiahia, o Kim Robinson. So people can understand our culture and our way and our language. And it really helps us. He moni kua whakawhiwhia ki te rōpū o Deaf Action ki te whakahaere I ngā akoranga ki runga marae. E ai kia rau te para hoarangatira o Kim Robinson, nōna te whakaaro kia whakatūria tēnei kaupapa ki roto ki ngā iwi. He came up with the concept about 20 different marae having accessibility for deaf whānau, hard of hearing, kaumātua and queer, coming and learning sign language. E ai ki ngā tatauranga o te wā, kei te takiwa o te ruarau tāngata ka ako I te reo tohu I a tau. Hei tā Kim me nui no atu tēnei hunga. It's not enough. It's not enough people using sign language. We need more people to know sign language. It's really important to have access to all services. Kua rua te kautau a eri hokianga e whakaako reo tohu ana. A kei te timataia ki te waihanga I te reo tohu, kei roto katoa I te reo Māori. So the kaupapa Māori school in Kaikohe. I've been meeting people there and they've been teaching me Māori, and then we've been making signs together and we've been developing that space. All the students are really excited to learn sign language there. Nā Catherine Baragwanath te wharekai o 39 Gillies I Kawakawa. A koia hoki tētahi o te hunga kai te ako I te reo tohu. It's one of our official languages, so I felt that there isn't enough voice. I know that's an ironic statement to make, but I don't think there's enough voice or traction for an official language in our country. So I decided for my own personal growth to learn sign. Hei a hepe tema timata I ngā koranga, no reira kai te puta te karanga ki ngā iwi o te tai tokerau, kia kawea te mānuka ki te ako I te reo tohu. Tumo mao harawira, Te Ao Mārama. Kua huri poki te kāwanatanga I wāna whakatau mo te tango I nā rākau tauhou I te wāhanga pūmau o tana kaupapa ututuku waro. Ka tūna pihi ana mana papuri whenua Māori ki te narohana o nā ututuku waro, arā e whitu piriona tāra te rahi o te tahua ka ngotea I te ao ohanga Māori. I kōrero māua ko te kanapurangi tauira o te rōpunahere Māori, nā pou a tāne I kō ake nei. Kia ora kanapau te nau mai ki te hōtaka. Tuatahi, ko tuohu te kāwanatanga ki tā koutou inoi, engari ka mātua I tēnā?
Ko te whakautu poto peata kao, he nui tonu te mahi kaimua i te aroaro e tutuki ai tā mātou i tono ai I roto I ngā tāpaitanga ki te kāwanatanga. Hoi anō he tohu pai kua tahuringa whakaaro, ko whakarongo ki ngā nawe, ki ngā tāpaitanga te iwi Māori, whāna ki tēnei take. Hoi anō he nui tonu te mahi kaimua I te aroaro e tutuki ai ngā waiata, ngā whakaaro I whakatakotori ai e mātou I roto I ngā tāpaitanga nei. Nā tataki te toru te kau ōrau o ngā mahi ngahere I raro I te kaupapa ututuku waro kai ngā whenua Māori, ne? Kāre kore, ka whānui haere I ngā whakatauna tiriti, I hutu rānei te kāwanatanga ki te Māori I roto I wāna whiringa I te tuatahi? Tā mātou nei titiro ki tēnei kaupapa peata, kāre rātou I tino aro, te kāwanatanga I tino aro ki ngā hiahia, ki ngā hiahia, ki ngā motika o te iwi Māori e pāna ki ngā mahi ngahere. Koere te take I kaha whakahe mātou I tēnei whakaaro kia panoni hia tēnei ture. Nā rungi tā rātou kore aro mai ki kore mōhiopea ki rā ahuatanga. Engari ko whakamārama atu mātou ki a rātou I rā ahuatanga. Nā ko ki mai rātou ka whakatārewa hia tērā panoritanga ture mo tēnei wā. Nō reira, he tohu pai tēnā. Nō reira, ka whai tonu rānei koutou I te ara ki te kōti kia kore raru ai nā kai whakahaerenga here Māori? Mena koera te ara, me whai tāu te iwi Māori kia whakarongo mai te kāwanatanga ki o tātou nawe. E tūwhera tonu ana tērā kuaha. Nā te mea kāre no te kāwanatanga kia ki ira kati nei, kua whakakorea tēnei panoritanga ture. Nā te mea he nui ngā hua I roto I tēnei whakarōpūtanga ngahere I roto I te ETS. Nō reira, e ai ki te reo o tēnei reta I puta I a show rau o ko Nash, e tūwhera tonu ana te kuaha kia hoki atu rātou ki tērā kaupapa. Nō reira, mena e tūwhera ana kia rātou, e tūwhera ana tonu te kuaha kia mātou, kia tātou te iwi Māori ki te kōkiri tēnei take ki roto I ngā kōti. Ka whai. Kāna paurangi tauira o ngā pau a tāne, tēnā koe e ngā kōrero, kia ora. Tēnā koe. Kaitua ke tonu, ko te pūāretanga mai anō o ngā tatau o te motu ki te ao katoa, he oranga rua ki ngā hapori ka whakawhirinaki atu ki te mahi tāpoi. Hoki mai anō. Kai te hiahia nā hinara kia arotake hia e te o tita tianara nā utua whina te kāwanatanga I te kitenā atu, kua utua ki te tangata kāreiti kāna kia whakawhiwhia. Ko te tuatahi o nā utua whina e toru I utua I tēnei wiki. Ko tōna take he whakamauru I te ngau o te pikina utu mō ngā mea katoa I a rā I Aotearoa nei. E nā reka I te kite te kāwanatanga he ringa hapake te ringa āwhina, anei a Tini Molangu. Kua utua te tuatahi o nā utukotahi rau te kaumā ono, I utua ki ngā pēke I nanahi nei. Hoi anō te rāno te nui ngā atu I Waimaria. My inbox has been inundated with people around the world having received the cost of living payment despite being ineligible. We've now learned that 800,000 fewer people than promised have received that payment, and the question remains open as to how many of them live overseas. I nā te nui ake o nā pātai I nā whakautu. Do you have any update on whether any dead people have received the No, I don't. There's nothing for the Auditor General to investigate. Me te aha ka hore rātau I tono. According to the law, they're required to pay it back, and I put to you that many of them may not even know that payment's been made yet. He mahi nā te kāwana I tuku atu ma te tari tāke e kawe. Hei tā te kai kōrero tāke mo te āpitihana, a hakua nā whakatūpato. We were advised from the start that relying upon data sets that are imperfect of inland revenue. A hakua tērā e tūkahana te minita ki muri I te tari tāke.
I think Inland Revenue are doing a good job. The only alternative would be to make 2.1 million people apply for it. David Parker should apologise, and the Prime Minister and her Cabinet should apologise for recklessly going ahead with a scheme that they were warned would lead to ineligible people getting payments. I nā te pātai e hia te nama I te mutunga mai ki te kai utu tāke. Ki te āwhina I nā whānau ki te whaioranga, ko te matapai a te rōpū a pitihana, kei nā te kau miriona tāra te mutunga mai. It's been an absolute dog's breakfast. Tēnei Molyneux, Te Ao Mārama. Ko nā tatau o Aotearoa I puare ki ngā manuhiri o Te Ao Whānui I tēnei wiki. Te wā tuatahi no te katina I te taurua manorua te kau I raro I ngā here mo te mate korona. Ai whai oranga no tēnei ki ngā mahi tāpoi Māori me o rātou hapori ko hono mai te kaihaka haere o te puia I rotorua e Araia ki o... E Raia tēnā koe, e hoa kua huakina nā tatau ki te katoa. He rongo pai rāna I tēnei kia koutou o te puia? Tēnā koe te tuahine, ai, kātahi te rongo pai ko tērā I te tuahine, ai, ka tūwhiri anō ngā kuaha meki, ngā marama e heke mai. Ko te mana huia ka kite I te hunamane e taitai mai ana, e hoki mai ana. Ai, kātahi te rongo pai ko tērā. Nā kai te pei he wā koutou whakaritenga mo te wā o te koanga me te raumati. He pai. Wai mari ana mātou, kāre mātou I kati, ne? I ngā tau e rua ko pahure, I whakai mai tā mātou poari, kia tūwhira tonu ngā kuaha ki ngā hunga, aha ko te tapoiti o rātou. I tai mai, no reira I ruti I taua wā, ko āta wānanga mātou, I ngā haeretanga me ki, konei te puia. Hei tauira ko te roa ngā ake o ngā haerenga I mui te kauvere ahua tahi haora pia te roa I ngai nei kua nuku atu ki te rua haora no reira kuruku ia ki te hohunutanga o mātou mahi ki anoho ki te whatu manawa me ki o ngā manuhiri katai mai. Kāri poro I nā tūranga nā kaimahi? Tētahi, he wā tino taumaha. Tino taumaha e te tuahine, engari kua puta. Nā e Raia, e aiki nā mātana ohanga mehe ngata nei te ahua o te hokina mai o nā tūruhi no nā whenua pēnei a haina. Pepe, he koutou e whakatahuri I tēnei take. Karahi ake rānei wā koutou pānui pēr ki tā wāhi? Ai pēr, ko te painga he tino painga ngā mahi kua tutuki e manaakitanga Aotearoa, Tourism New Zealand, kua noho tonu rātou ki muri te aroaro me ki ngā kiritaki, wa mātou hoa ki rā wāhi, ka tei anō mātou kua hoki atu ki rā wāhi ki Amerika, ki Ahitreiria, ki te whakakaha e rā hononga me ki. Engari e kore tae te pēhea I te tuahine a tōna wā ka kite mehe mea kua rahi ake wa mātou mahi. Engari whakapono ana mātou ki tērā kōrero kei tua tā wauau te rā I whiti ana. Nō reira, ki tō tisiro he oranga nui tēnei kua hoki ki ngā kaupapa tāpoi I rotorua, o tira te motu whānei? Ai runga I rā kōrero kātahi anō ka ki atu kei tua tā wauau te rā I whiti ana. Reira, mautonu ana mātou ki tērā kōrero te ngā kaurorotu me ki, korite mātou, ko āta wānanga, korite kei te hikaka anō te wairua te hunga nei. E Raia, ke o te puia kāre a rika nei te mihi e hoa, kia ora. Tēnā koe. Nā ko te pire e kauni he rārohe o waitaha ka whakanuia I tēnei wiki. He tuatahi o tōna momo e āhei aia nei tahu ki te tohu I tētahi tokorua ki te kauni hera. Anei te pūrongo ana hui a Wade. Mai te hainatanga o te tiriti. Kāre anō kia tautoko na tētahi kāwanatanga kia tohua e ngā iwi he māngai ki ngā kaunihera. Kua eke ki tērā wā. This is about the treaty partnership, about recognising that Ngāi Tahu
are entitled to representation on local government. Ko tā te pire, kia riro mā ngaitahu e tohu kia rua ngā uri a ngaitahu ki te kaunihera. This bill is about respecting ngaitahu's tino rangatiratanga to be able to appoint their representatives. Likewise, the 14 elected councillors which will take place at the council elections, I say this is democracy plus. What we are talking about is something where one group of people can be put on a council without having been elected at all. E kore te rōpū nāhi nara e whakae mai. Without having the support of local voters and simply having been picked by Ngāi Tahu, we don't think that's right. We think that undermines the principle of one person, one vote. Environment Canterbury, in the fact that they have brought this bill to Parliament because they see the benefits that have accrued to the region of Canterbury through having that mana whenua representation on their council. Aha koa nā te kāwanatanga nāhi nara ōmua e nei tūranga I whakatū e mautonu ana rātau ki tā rātau. The question that needs to be answered by the government is why is it that some people can be appointed to the council without having had a single New Zealander vote for them? We absolutely believe in the fundamental constitutional presumption of representative democracy. Ko tā tiri kā tene, kairo wharea ngaitahu a pōpō, me te mea nei, ka hipa te pire me te whitu te kau mā whā pōti. Is the Minister aware of the results of the Bill of Rights assessment? Ngā hui Wade, Te Ao Mārama. Tēnau tonu mai, tai hoa ke nei kia pakari nā ringa toi Māori ki nā tikana pakehi, neira te kaupapa te pūtea tautoko o toi tipu toirea. Nau mai anō. E rua nā mētara ko urakai te kaikau hoi no tainui a Lewis Clareburt, e nari kāre anō kia oti iaia wana mahi. Ko Clareburt te kaikau hoi tāne tuatahi, te Māori tuatahi hoki, ki te whiwhi mētara ko ura I nā whakataetae o ngā hua whenua o Te Ao. Nāna te rehi pūrere hua e rua rau mita me te rehi pāheko heko e whārau mita I toa. Hai a pōpō ka whakataetae ki te rehi pāheko heko takitahi e rua rau mita, tana tino rehi. Kene he mētera anō ka raka ia ki te kaki. It's pretty crazy to think that, you know, maybe I could bring home 3 medals. I thought maybe I'd be able to bring home 2 with the foreign BAM and the turn BAM. The turn to butterfly was obviously a bit of a surprise, but yeah, look, anything can happen. 100 metres to go. Lewis Clareburt looks very, very good indeed. And that turner medley, I know that there's 3 other guys in that event that are super competitive and faster than me. So I'm just excited to give it a nudge, and I know that I've probably got a pretty big target on the back of my head now from the rest of those guys, and you know, I think it's going to be an exciting race. Ko toi tipu toi rea tētahi hōtaka nā toi Aotearoa, kua te kautau e tautoko ana I nā ringa toi Māori e pihi ake ana. Engari, e hara ko te tukupū te tautoko noi ho tānei mahi nei. He hōtaka tēnei e whakaako I nā pūkena whakahaere pakihi kia eke angitu ai te tangata I wāna mahi. Nā kia tahuri atu tātou nei nei kia kere ama te ua, te kai tohu I toi Aotearoa. Kia ora kere ama nau mai. Tēnā koe, e mihi ana, tēnā koe. Kere ama ko te kautau no te timatanga o tēnei hōtaka, nā te ahai timatai? I ahu mai a te ingoa o tēnei kaupapa. I te whakatau ki runga nui o tō tātou pāpā, tāpiranga ngāta e tipu e rea I te rā o tō ao. Tō ringa ki te rākau te Pākehā, hei oringa mo tō tinana tō ngākau, ki ngā taonga Māori hei tiki mo tō mahunga. Nā runga I te rā whakaaro, he puna pūtea tēnei, he puna tautoko. Kia rā, mō rātau te hunga, ngā manu pīrere, rātau katahi anō kua puta I ngā whare tini, ngā whare wānanga rānei, me te tino hia ki te whai ngā tapu ai o ngā tino whetū, te hunga paki o Te Ao Māori, ko ngā ringa rehe toi tērā. Nō reira, mā tēnei pūtea tautoko, ka tae e koe te waihanga toi, I raro I ngā parirau o tō ake I hopu manawa. Ki te ako I ngā ahuatanga o te whakapakari I tō ake mahi toi. I au whakaaro, I au pukenga,
kia piki atu koe ki ngā tihi o angitu. Ai. Nō reira, I tīmata tēnei kaupapa I te tau 2013, hei kaupapa aki I tērā hunga. Te hunga rangatahi, te hunga kaeke ki tēnei kaupapa, ki ēnei mahi. Nō reira, I te tau 2018, I haere toi Aotearoa ki ngā tōpito te motu. Ki te wānanga, ki tō ringa toi taha, me te pātai, he hanga wawata o ngā toi Māori. He hanga me kahana, he hanga me kāre tino kahana. Tētahi o ngā kōrero I puta mai, I tauawa, e hihi ana rātou ki te tono no tētahi kumara, tētahi putea, hei tautoki a rātou. Engari, kāre tino mōhio ana rātou ki te whakatakoto I a rātou whakaaro ki roto ki te tono putea. Ahakoa te kaunga o ngā mahi, he pukenga anō tēnei, te tuhi I ngā whakaaro, te hāngai ki ngā strategic outcomes e rā momo mahi, ngā budgets hoki, hei waiwa o e rā mahi. Tētahi atu o ngā tino hia, o te hāpori taua wā, tēnei wā tonu, kia tuku kiriata hei tono putea. Mā tēnei kaupapa, ka taia. Te hia anō, kia hui tahi ai, kia kōrero tahi, kia wānanga tahi kia ea, ngā pātai o te tono putea. Nō reira, nui ngā rere kētanga. He tika tāu kere ama, he tika tāu, he tino ua wēnei tono kua ki te au I nā pepa tono rā. Nō reira, he hana painga kua whai rānei ki nā kai taurima Māori tauhou I roto I nā tau? Ngā painga, maha ngā painga, maha ngatu ngā painga. I ngā tau kua pahure, I uru atu etahi o te hunga rangatahi, te hunga manu pīrere rānei, ki te whakakotahi, ngā whakaaro, ki te mahi raro I ngā parira o ngā tino whetū. Pērā ia Iri Elliot, tētahi kai kanikani rongonui, ko Melanie Baldwin hoki tērā. He ringa toi, he curator, ko ia te hautū o te whare toi o Hoya Gallery tēnei wā kei te tai rāwhiti, Xian White tētahi hoki. He kai whakaari, he kai tohu, kiriata, whakaari hoki, he kai tohu, ko ia te kai tohu o Aronui Festival kei Rotorua. Sydney Tāmati, he kai whakairo hou, tāna tino hia kia hoki atu ia ki tōna ukaipo, ki te whakaoti ngā whakairo, I tōna whare tūpuna, kei reira ia e mahi ana I raro I ngā parira a Lionel Grant I tēnei wā. Zeb Nicklin, he tētahi o ngā mātanga reo, he maha. No te pane kiretanga, maha lawa. Ko Aileen Weaponry hoki, tētahi o ngā kaiwhiwhi o tēnei kaupapa. Te āhua nei, ko tino whai hua tēnei hōtaka, no reira kānui te mihi ki a koe. Hoi anō ko pau te wā ki a tāua, kere ama kānui te mihi ki a koe. Tēnā koe, tēnā tātou. Kia tisiro ake tātai nai nei ki nā tohua tāwhiri mātea, ne? Ka paki ki kai tāia I tu atu I te uaka heke pea haitea hiahi, kāre rereke ana nā matapai ki tāmaki, Rotorua ka mārere haere te hau kōrero I te ahi pō. Kua ka whiti te rā ki tūranga, he titi pārera te āhua te hau ki reira, he marangai ki ngā motu. Kia tūpato ki nā wāhi mā rake I te whakanui a tara, kai patua koe te hau noa ta weta, ko tahirau kiromita te kaha. Nei mua I te haiata ka marangai ki whakatū, he rangi mahana ki o tautahi, engari ka riri te hau, mā o te ua ki tāhuna I te ata moata, he hautonga māru anu ka papuhi ki waihopai. Akāti, koe nā piki me nā heke a Te Ao Māori tēnei pō. Toro atu ki te whārangi ipurangi, te taupānga rānei a Te Ao Māori News, me nā hihia kouta te whaiwa mātou karere katoa. Naka waiho mana reo urōreka o te kapa haka o angitu no tāmaki makaurau te hōtaka e whakakapi. Nei tā rātou waiata tira I waiata hia nā mahi haka nahau, I nā rā whakanā kua hori, kia Māori ori te noho.